imenu i položaju hrvatskog književnog jezika. Tu deklaraciju je potpisalo niz institucija, među kojima najveće Matica Hrvatska, Leksikografski zavod sa Miroslavom Krležom i tako dalje. I sjećam se, kad sam god uključio radio, centralni komitet je dao neko saopćenje da je Krleža izbačen iz partije, da onaj. I on govori ovu malo prije spomenutu njegovu rečenicu u pero rahmetli Ernestu Čengiću u prvom intervjuu nakon tih godina, da su Hrvati oduvijek zvali svoj jezik hrvatski, a Srbi srpski, da je to, tada je to rekao jer je oportuno bilo, isti jezik i tako dalje. Kod muslimana se organiziraju savjetovanja od 69. do 71. Najglasovitije je Mostarsko savjetovanje i u tom dokumentu je sadržana, u jednom od dokumenta je sadržana ova rečenica: jezik kao otpor i prijedlogu za razmišljanje iz Beograda društva pisaca koje govore o uvođenju srpskog književnog jezika. To je za Bosnu bilo neosporno pogubno. Muslimani nemaju imena svog jezika, jer musliman je samo dio ume, svjetske ume. Dakle, ono ne nosi težinu, sadržaj nacionalnog imena. Jezik u Bosni i Hercegovini ima historijski kontinuitet i predstavlja svoju izvornost i vlastitost. To je najveći doseg do kojeg je Komunistička partija došla i mislim da je bila potpuno u pravu i falio je samo jedan korak, da mu da ime. Tada je postalo jedno opisno ime i ono se citira: bosansko-hercegovački književni izraz. Bosansko-hercegovački književni izraz. To je bio nadomjestak za ime bosanskog jezika. 1972. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine organizira savjetovanje o književnosti, kada rahmetli Mithat Begić prvi put upotrebljava unutar svog referata, koje je bilo uvodno, termin muslimanske književnosti. I šta misle da se desilo? Nisu naši prijatelji koji su bili u društvu pisaca, a nije se na njih odnosilo ovo ime, nisu ga bili dobrovoljno baš i objeručke prihvatili. Ima, nažalost, još živi, ima na sreću još živi ljudi, pa ih neću spomenuti, ali jedan od njih koji je umro zvao se Mladen Oljač, tako da je rekao da je to termin koji nema veze sa čim i tako dalje. 1972. godine izašla je jedna knjiga koja se zvala Biserija. Ispod je pisalo prva antologija muslimanske književnosti, sastavljač i priređivač je danas umrli rahmetli Alija Isaković. U njegovom poratnom, poslovog rata sjećanju, koje sam vidio na televiziji kad sam tek došao u Mostar, bila je neka repriza, on je pričao kad je ta knjiga izašla izvan Bosne i Hercegovine, jer nije se mogla očito pojaviti, čak u svijetu nacionalnog imena muslima, nije se mogla pojaviti antologija muslimanske književnosti, jer je i Mithat Begić bio napadnut zbog termina muslimanska književnost. Tu je knjigu on poslao malo dalje. Izašlo je u Otokaru, Keršovani, Zagreb, Rijeka, Opatija. I kad mu je Ali rahmetli je neko telefonirao iz redakcije Komunista i Štamparije, sutra izlazi tekst koji će te jako napasti i možda ćeš i u zatvor svršiti, jer tada se nije baš sjedilo hoće kada te napadaju novine, ali je pobjegao u svoj zavičaj i tamo je čekao neki glas. U toj drami o kojoj sam sad ispričao je pitanje, dakle, jezika, književnosti, svega duhovnog što se proizvodi riječima i najposlije nacionalnog imena. To je prvorazredna politička pitanja. Ali, to je, već dolazimo i u fazu najtragičnijeg i za zemlju i za narode, ali posebno za bošnjački narod, 1992. godine, referendum po broju glasova, dakle, da bude neovisna država, što je sada obilježavamo, je li to, da bude primljena u članstvo Ujedinjenih nacija, pa
večer između 27. i 28. Holiday Inn. I ovo sad kao rijetki, kako se ne govorilo, avnojevac. Ja govorim kao sabornik. Dakle, iz te večeri Sarajevskog Holiday Inna, kada se u jednom trenutku, kad je trebalo upravo reći da prihvaćamo nacionalno ime i jezik, nestalo je svjetla. Neko je isključio svjetlo. Dakle, u tom svjetlu, u tom mraku ima svjetlo. Jer i Kaaba je pokrivena crnim, a u crnom su sadržane sve boje, uključujući bijelu. Dakle, u toj večeri je vraćeno historijsko nacionalno ime, jer zaista je bio, znači, kroz cijelo ta vremena takav politički pritisak da nije izašlo to ime. Jer jedan narod ne pita nikoga za dozvolu, ni za ime, ni za jezik. Dejtonski sporazum, na temelju i unutar kojeg je sadržan Ustav Bosne i Hercegovine, važeći, koji najviše brani Milivoj Dodik, čini se da se zove, piše potpuno precizno da su 3 jezika koja su konstitutivnih naroda, ne nacionalnih manjina, nego konstitutivnih naroda, i da se zovu bosanski, hrvatski i srpski. Milorad Dodik očito ne zna da on, koji najviše brani tekovine Dejtonskog sporazuma, Republiku Srpsku, da upravo ruši taj ustav Bosne i Hercegovine, i nije mi jasno da kad se pojavi na tim klupama saborskim, skupštinskim, da to mu ne kaže neko. Ali mi isto tako nije jasno da i u sred Mostara, u gradskom vijeću, izađu ljudi i da bosanski jezik izgovaraju potpuno drugim imenom. Potpuno drugim imenom. I da to niko ne reagira, bar tada, mi nećemo zaraditi. Dakle, ime je jeziku bosanski, a ne bošnjački. Ovdje sam stavio nekoliko slika kao jednu vrstu omaža, bar nekim imenima, a mogao bih staviti mnogo što, mnoga slika. Musića Azma Čatića, Safetbega Baševića, Makar Dizara, Mešu Selimovića. To je, ajde da se našalimo, jedini veliki srpski roman koji počinje Bismillahirrahmanirrahim. Nežad Ibrešimović. Riječnici koji datiraju zaista od dubokog vremena i teško je naći u Evropi uopće pandama bosanskom riječniku iz 1631. godine, Alhamjada između ostalog pjesnika, znalca jezika Hevaja Uskljufija. Ima još fragmenata riječnika, očito Cirina, ali sam samo primjere dao, one koji su, evo ovaj u najnovije vrijeme i kao replik izašao. Ovo je drugo izdanje riječnika bosanskog jezika, jer je prvo bilo riječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku Alije Isakovića, zatim gramatika bosanskog jezika, pa evo i ovo je dokaz da ja mogu govoriti o jeziku, jer u toj gramatici sam ja jedna referentno mjesto kao pisa, jer ko stvara jezik? Stvaraju ga pismo i narod. Lingvisti ga oblikuju i govore o onom što je bitno. Oni su doktori za jezik. Međutim, narod je vlasnik jezika i jezik se tako štiti. On se ne štiti kao u muzeju Biser Časkvis, niti neki predmet da se zaštiti. Kad kažu to je za zaštitu našeg kulturnog blaga, a mora se staviti u funkciju. Jezik je otvoren. Osobito otvoren i ne može biti drugčiji u Bosni, jer on pripada svima. Jezik je kao na naslovnoj strani, bosanski. To je jezik Bošnjaka i svih onih kojima bosanski jezik nije nikakav hibrid nastao u krštanju, što je najčešća upravo definicija izvan Bosne. Etos koji ga je oblikovao trajno je prisutan na sadašnjem štokavskom terenu, posjeduje kontinuitet od stoljeća 7. kako kaže svaki šlager,
do Paterena i učenja crkve bosanske, što sam rekao iz prve baze, srednjovjekovna država nije pripadala, ona velika država, nije nikako zbog svoje snage, jer je bila najveća na Balkanu i najsnažnija. Niko se nije usudio da je osvoji, do Turaka. Dakle, ona tada do srednjovjekovna ne pripada ni istoku ni zapadu. Turci je drže dugo vremena i poslije Turaka Austro-Ugarska. Dakle, i dalje ona nije oni koji je danas najviše svojatelj. To je tako jedna jasna slika. I od hrvatskih historičara je najjasnija toj čuvenoj ženi, i zato svaka čast ženama, uskoro će 8. mart, koja je velika u svakom pogledu. Bosanska je država teritorijalna kolijevka bosanskog Tjeska, ili Zipka, ili Pešika. Islamizirana baza, koja također predstavlja iz tog razloga, unosi sami islam kulturološki novi horizont, duhovni, civilizacijski i jezički. Mi tada imamo tu navalu riječi koje su na planu duhovnog, predmetnog, koje se zadržalo sve do umiranja predmetnog svijeta. Nas možda nekad pokazujemo djeci crtežom ili jedan nađemo u muzeju Ibrik, tamo ih ima nekoliko. Nestajanjem predmeta, jela, nestaje taj broj turcizama. Jesu li turcizmi u sastavnom dijelu jezika? Pitanje je uvijek za lingviste zanimljivo. Međutim, za narod to nije pitanje koje ih nešto brine. I uopće im tuđice nisu bitne. To pokazuju, to je od lingvista meni najbolje jednom i napisao za časopis Vehar, dr. Ivo Prajković, kad je kao Hrvat iz Bosne, braneći pravo iz svog porijekla iz Bosne, da u njegovom Hrvatskom ne mogu se pretjerivati turcizmu, jer je to bila tuđmanovska era, pretjerivanja svega što je bilo turcizma, prvo Sevdalinki, Saradija i tako dalje. Ivo je tada objavio tekst o jezicima u Bosni, Hrvata, Srba i Bošnjaka, i jedini lingvist koji je od početka do prve pojave bosanskog do danas jedini, možda ne jedini, ali potom izgovara da jezika. On je rekao, ako bismo izbacili italijanizme Dalmatincima, oni bi nas ubili. Oni predstavljaju nešto što je vezano i za duh. Germanizmi. Pa moja majka je meni ostavila isto germanizme. Govorila je o psihi, o nadkasni, govorila je o Oberfensteru. Dakle, iz svakog vremena smo mi imali riječi koje su nas pratili, koje predstavljaju sjećanje kad neko nešto kaže. Istok, osim toga, one se uvijek uklapaju u tu matricu gramatičku koja je u nama ugrađena, kaže Chomsky, da smo je mi dobili rođenjem, a da je onda tek popunjavamo i govorimo. Islam unosi, dakle, ono što je turcizme, geminizacija, Allah, Đelešanu, to drugim nema. Do izgovora H. U Mahovom tekstu, koji sam spomenuo negdje, marginali o Jesku i oko njega, imaju dva primjera koja sam jako dobro zapamtio, a tekst nisam čitao od te godine kad se objavio. Jedna je, sve to sliči malo na anegdote, ali su to paradoksi naših života. Oslobođenje u svom nastojanju, rekao sam koje je bilo lista Oslobođenje, u vezi promjena leksike, imalo je ukrštene riječi kao i mnoge novine. I tamo je na jednom mjestu pisalo, treba ispuniti naslov drame suvremenog hrvatskog pisa Čede Price. Čedo inače Srbin iz Like, oženjen jednom od Resulbegovića, odavne Price otac, i hrvatski pisac, jer je cijeli svoj život tamo živio i piše hrvatski. Njegova drama, koja je izvođena u Gaveli, zvala se Kruh. Međutim, u Oslobođenju uopće niste mogli napisati kruh. Nije se moglo upisati ukrštene riječi. Dakle, sastavljač ukrštenih riječi je imao dužnost da serbizira jezik. Moglo se samo napisati, mada su obe slavenske riječi, i kruh i hljeb. Dakle, moglo se samo napisati hljeb,
Eto, iz istog prostora. Drugi primjer koji je navođen sa H, a to nije išlo sa H. Drugi primjer je kad kaže, ako izbacimo H, sve je postalo buva i tako dalje, duvan, tako da smo mi, evo, Muftija se sjeća, pošto je on mlađi od mene, sjeća fabrika duvana u Mostaru je bila. Ali imate i onaj stih, ne znam jeste vi učili u školu, ono, kad ptica prve, pa onda kaže mak pa se zastavi. Mi kažemo da ptica prhne, što sasvim mijenja smisao, dakle, mijenja semantički jedan sloj u jeziku. Mada su svi naši jezici minimalnih razlika. Iz ovog južna Hercegovina, osobito one stare, kao uzima i Sandžak u obzir, kao bivše dijela, ne samo Sandžačka za vrijeme Turaka, nego i sadašnjih standarda, i srpski i hrvatski. Laslo Bulču sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, mislim da je sad možda ako žive emeritus, objavio intervju pod naslovom u ratnom globusu o jeziku i o bosanskom je pričao, pa kaže najljepši hrvatski je bosanski. Pa kako ne bi bio lijep hrvatski kad je iz bosanskog? Dakle, može i obrnuto reći. Ali dakle, sve, ja neću ići tragom Muhića iz Skoplja koji kaže da su to samo istočna i zapadna varijanta bosanskog jezika. Jer smatram i podržavam ne samo ljudska prava kao Ujedinjene nacije, nego najdubinskije čovjekovo pravo i kao pojedinca i kao kolektiviteta da daje i jedini ima pravo na ime svog jezika. Čak kad ne bi bilo razlike među jezicima, kao što nema razlike između moldavskog i rumunskog, kao što nema puno razlika, ako ne idemo prema dijalektima, između makedonskog, koji je 45. do tada nije bilo, nisam ja znao za poslije makedonskog. Dakle, i niz drugih, a onda bi se isto tako, što je ovisno o kriterijima. Vidite da je jedno od mojih predavanja bilo 21. u Brčku, to je dan materinskog jezika posvećen Ujedinjene nacije su posvetile toj pažnji. Zbog čega? Mada svi zajedno da će doći jednog dana smak svijeta, ali ne znamo kad će, mi smo dužni da negujemo ono što je dobro. Kod ljudi je jezik nešto što je neusporedivo. Mi živimo u dvije stvarnosti, u vanjskoj i unutarnjoj, ali jezik je ono što je središnje među njima. Ako znademo da ima i među muslimanskim narodima, i ne samo muslimanskim, recimo u Nigeriji, u ogromnoj zemlji, 24 milijuna jednog koje se u Evropi smatra pleme, Haus, Jorube, od 15 milijuna, da njihovi pisci nakon kolonijalizma pišu na jesima kolonizatora svom narodu, koji ne zna što pročita, da se dijalektima smatra iz ove europocentrične pozicije, to znači ubistva tih jezika naroda koji to neće sigurno dopustiti. Jer jest ubistvo jezika, ubistvo tog kolektiviteta. Dnevno umire svaki od tih jezika malih, umire dnevno, a pitanje je koliko uopće na svijetu ima jezika. Neki smatraju, Evropljani su početkom 20. stoljeća smatrali da ima samo 1000 jezika na svijetu. Definicijama koje se proširuju i daju nove karakteristike bitne, smatra se da ih ima oko blizu 6500 na svijetu. Od nekoliko stotina govornika u Novoj Gvineji uopće nisu još civilizacijski putevi prokrčeni da saznamo koliko ima tamo različitih ljudi. Ti jezici umiru na nekoliko stotina. Imate, mene je pokojni Steiner pričao, koji je bio u Gulagu 20 godina u Sibiru, da je tamo, kad je Stalin uništavao narode, da je tamo tako puno bilo muslimanskih skupina, kad on ima riječ, u tim prašumama, ne znam kako bi nazvao, tundrama, za koje nisu uopće saznali da imaju.
dakle jezika. Mada ne vjerujem da je to baš tako, možda je to preklonioca, ali dakle jezik se ipak može sačuvati isključivo razvojem, a ne zaštom konzervacijskom. Međutim, svaka obnova jezika kada dolazi? Dolazi političkom promjenom. Isto kao i u književnosti se mijenjaju forme. Društveni je problem jezika. Zato i jesu ove tribine dominantno je društveni fenomen. Vi ste vidjeli kad je došlo do ovih zadnjih promjena političkih, pa se nekad ljudi smiju, a nekad kažu kako je riječ lijepa, nova i tako dalje, u hrvatskom standardnom jeziku. Kad od naroda koje ja najbolje poznajem su Hrvati i Turci. I jedan i drugi narod izuzetno pazi na svoj jezik. Obnavlja nove riječi, čak po konkursu nekad obnavlja. Ataturk je obnovio suvremeni turski jezik iz osmanskog jezika. Tako da oni prevodioci osmanskog koji su bili, nisu uvijek mogli biti dobri prevodioci turskog. Bio je jedan od njih, Hivzija Bjelavac iz Mostara, evo još jedan Mostarac, dakle, koji je znao i reformni. Kada su sudjelovali svi svoje, osobito sela, gdje su slana anketna pitanja, kako se ta osmanska riječ kaže na turskom modelu. Pa recimo, Allah ima adekvat u turskom koji su već zaboravili. Dar, tako dalje. Dakle, mi se vraćamo preko različitih nekakvih, od anegdotskog do tog, međutim, naziv jezika je naš otpor tog srednjovjekovnog, Alhamijado tekstova koje sam govorio, tradicija Bosančice u epstolarnoj književnosti, da ipak privedemo kraju taj rezime, riječnici, zatim jezični reformatori, Arabice od Muhameda Mehmedbega, to je krivo napisano, do Reisa Čavuševića, a između njih ima i drugih, Omera Hume, mi smo objavili to, i to onda tvrdimo za Kalajeva, projekt jest propao u nacionalnom, jer Bošnjaci su se obnovili, ali su ostali, i krivo je reći, ali je to istina, Bošnjaci su muslimanski narod. Ja ne znam zašto se to ljudi sa strahom govore i kad kažu onda dobijem neku kritiku. Bošnjaci su muslimani u istoj mjeri kao što su Srbi pravoslavci i kao što su Hrvati katolici. Naravno, to nije isključivo pravo da samo musliman u Bosni bude, jer možda je musliman i Albanac, dakle može biti drugih nacija, ali u ovom vjerskom kad ih određe, Slovenci su katolici, to nije precizna definicija naroda, ali u narodu nije ni zazor, ne bi trebala biti. Usmena koja se čuvala bosanski, pisana Alhamijadu 19. i pravo svakog naroda, dakle, i kad nema razlike da je zove, to je bosanski jezik.